Жана кепка менен чабып аткан Кенжеке чабып аткан ат ушул ат. Сатылат экен. Мен сиздерге маалыматын алып берейин. Жашы кандай, баасы кандай, бою кандай. Келиң ака, бул аттын жашы кандай? Жашы 4 асы 7 жаш. 4 асы 7 жаш. Боюн бийиктигичи? Boyun büyüklüğü 1.56'nın üstü de. Aha. Ulağı kандай? Ulağı жақсы. Жақсы mı? Kılık joruğu? Kılık joruğu sal qorsurak. Aha. Butu kol жақсы mı? Butu kol taza жақсы. Karoğu qorsurak mı? Karoğu joş. Bunday gökünün bir avası qorsu böyle. Bası kança ki? Bası 400 mil. Kem oluğu? Olat. Salıp körüp alsın mı? Al, çağıp körüp alırsın. Nomeri aytalım. +996 779 779 Dağı 79 79 71 51 71 51 şu nomerlerge çala beresizler. WhatsApp'ta var mı? Var şu nomerde WhatsApp. Aha. Kalgan malumat uşul at esinde. Nomerde özüңüz bir aytıp da. Nomer 779 Dağı 79 71 51 şu nomerler. Ошол жерде кепка жүрөт. Магалда Кенжеке салып аткан аттар сатылат. Мына келеткан торгашкар. Мына кепка. Кенжеке салтат. Ошо. Башта сатылат, аз эмес деген номерин жазып отдельно чыгарып.